Ubaye ukunda ama action movie ngiye kukubwira ama action movie 10 wareba iki cyumweru. Tugiye guhera kuri action movie ya 10 wareba ukayikunda. Action movie ya 10 yitwa Mercy. Mercy iyi nayo ni film yasohotse mu 2026 iraryoshye. Iyi film wayireba ukayikunda. Ku mwanya wa 9 hari film yitwa Greenland igice cya kabiri cyitwa Migration. Iyi ni film yasobanuwe na Gaheza. Iyi film nayo ugenda uyireba urayikunda, harimo ibyamamare nka Gerard Butler, ku bantu muzi film muramuzi. Igice cya 8 yitwa Shelter. Shelter iyi nayo ni film idakwiye gucikwa ubaye ukunda film za action. Iyi nayo akaba harimo icyamamare nka Jason Statham, abantu mureba film muramuzi. Film ya 7 yitwa War Machine. War Machine iyi film nayo yasobanuwe na Gaheza. Iyi nayo ni film wareba ugakunda. Ku mwanya wa 6 hari film yitwa Over Your Dead Body. Iyi film nayo wayireba ukayikunda. Ku mwanya wa 5 hariho film yitwa Beast. Beast nayo iyi film nayo wayireba ukayikunda. Nayo baze film yaciye kuri za Shelter igaca kuri za War Machine, ubwo birumvikana ko izirenze. Ku mwanya wa 4 hari film yitwa Normal. Iyo yasohotse mu 2025 gusa iyi film irarenze, genda uyirebe nayo urayikunda. Ku mwanya wa 3 hari film yitwa Wrecking Crew. Iyi film hakaba harahuriyemo ibyamamare bibiri, David Batista na Jason Momoa, murabazi ku bantu mureba film. Ku mwanya wa 2 hari film yitwa The Leap nayo iyi film ubaye ukunda film nayo genda uyirebe urayikunda. Iyi film yasobanuwe n'umusobanuzi witwa Skov. Iyi film nayo genda uyirebe urayikunda. Ku mwanya wa mbere hariho film, mbere yuko mbabwira iyi film iri ku mwanya wa mbere banza urebe ko wakanze subscribe kuri iyi YouTube channel. Ku mwanya wa mbere hariho film yitwa Fuse. Izi film genda uzishaka uzirebe, nuzibura unyandikire kuri WhatsApp turebe uko tubigenza.